Алейкум бардорин телефони бақват гирифтагин бардорин ёкин айнарх нави телефону бардоро бухаваршин бародари ғариб ёкин айнарх нави телефони нав бародаро бухаваршин бардор S22 дорем ина нархиш бародаро 1400 сомонане Redmi Note 11 Pro дорем оперативка ҳашай 2300 сомонане Honor дорем 128 гиг 2000 сомонане Realme дорем 1500 сомонане Mi 10 no dahte ayna te 128 bashashay 2200 сомонане Honor модели наваям 2022 нархиш 3300 мане Oppo aynaям 1500 128 ген Redmi наҳай 900 сомонай неш Redmi Note наҳай 1200 сомонай неш Redmi Note 10s ай 1500 сомонай нигоҳ кунем бародари ғариб ай нарх нави телефону бардар нигоҳ кунем ба хабарш ки дар Москва бениҳоят телефон қимат ай бардаро и ҷамеъ нарх карточка мефушмера неш Honor 50 ай бардар лавш қачдаги 7500 сомонай неш Oppo ай де камера калон доро 1300 сомонай не Honor ай 1428 ген Oppo 128 баштай нархиш 2800 сомонай на бардар нигоҳ кунед Redmi S дорем 900 сом Note 8 дорем 950 сом не iPhone 13 дорем 1500 сом неш модели зурай 2000 сомонай не PC Pro 256 оперативка ҳашай 3800 сомонай 256 башай не Oppo дорем 1300 сом не Mi Note 10 дорем 2800 сом 128 баштай Honor 50 Lite дорем ина бародаро 1800 сом не M32 дорем бародаро 1700 сом неш M21 бародаро M21 нархиш 1200 сомон неш Redmi Mi Note 10 камера шай болои бура 1800 сом неш Tecno ай бародаро 1100 сом неш A04 3300 сом не 51 1900 сом неш M31 2000 сом бародаро нигоҳ кунед.